aden bawa jam kejang. Apa ada ni mawen aden jam kejang ngesini ni dana Ki Ageng. Nah, to jani do anak Ki Ageng lingsir pasang mesiat itu di Gunung Widosari. Nanging anu pawarah di kanang hidup kasur laki bro sama mesat yo. Nah kita aden mau jam kejang dipet ni dana ke mesiat kalah kita ada jam kejang kengkennya masih mesat yo jak seru nyangenya. Nanging ingulon tan mesat yo. Apa ingulon tan alaki rabio. Makanya pangatikan ingsun lawan di matang kita.